Kurator terketer kane penawata utak lona. Agenda number 1 is blowing a horn and beating the Korean drum to welcome the Korean New Year celebration. Terus kita tak tahu soal terlalu di.
Chico Abe Pudino, Mima Omunga Paweda, Le Chico Abe Dot, Seruto Dito Lota Basa, Diaport Luta Dumilo, Ata Umalaga Poera Kinyokulia Nitatai, Nitagano Dumilo, Lopa Polo Talo, Pemi Kinyokulia Polino, Ubaka Luginyo Potapani, Pemi Potakulilo Odo, Alu Ala Atasu Deso, Do Akulio Kiwo, Dime Pelipule, Puklo Pukla, Pelipula, Pachutunido, Tassetala Alo Polino. Come back. Đó để nó được gọi nhá ý hè tôi khi ta nhớ có cái đến từ đời một đứa má nó để đáp lưỡi lo lời quên người ta đâu lo cái đó đó. Yesterday at our church, our pastor spoke about growth. Đó mà hai này đã lớp ở tao phu bát rồi đấy, ở tao phu ra để tao bỏ ra ba khả ta lệ thọ. And I noticed that you've grown since the last time I was with you with this new building. Đó để ta tin nhà lên từ đô đó thọ đó để ta hay phu bị lo này nó, bạn người lên nhà này ta tu đó tao lên để ô đi bạn để khai ô đi. So congratulations for that. Đợt ta khứ bọn từ khi nó lên từ ở bên này ta lệ thọ của. And I would encourage you in this new year to grow not only by buildings and numbers, but grow spiritually and also culturally. Nó còn nhớ để hay bán được thứ nó còn nhớ này là từ đô đó theo là ta tu thọ bán lên nó ghi bán nó như là cái hết rồi cái đô đó thọ đó sẽ còn là nó khô để nó tạ nó khi cái bàn lên mà nó Asking me to join you for your New Year celebration. nó để ta lựa mà nó hiện tại ta phải đây là cái hệ mà là cái bộ ba cái ni cho to mà nó It is always an honor to celebrate the first day of a new year with you. nó để mình ta ở bên này là ta cái bó nó là ta có là mà ta cọ ba ở bên này ni cho to rồi ở bên này ni to là to đỡ được to. I often think back to over 30 years ago when Interfaith Refugee Ministry first began. The thabo ne ta sumo ba ka da pukwi na sumo da gla pukwi ni ta si interface awen ne do ka de na awen ne ta ku so sa ba ka ne. Rosemary Stark from Christ Episcopal Church in New Bern had a dream of resettling refugees here. The pene ne awen ne no tra mu da mi le Rosemary Stark no la ma le awen ne Christ Episcopal ta o po ne no le new ba o da ta mi mo le awen ne he ko da pa do ka de bo de pa le new ba. To maintain the tradition of the Korean New Year until the end of time. Officially, the Korean New Year began in 1938. Celebrations are first held in 1939. It was on the 1st of January 1938, which that year corresponded with the 1st of July. That Korean national leaders' demands to the British administration for the Korean New Year were finally recognized and declared an official
Sunny Paul. Sunny Paul for her leadership role in the woman, community woman, leadership role and her contributions. Okay, and then next person is Kolawa. Kolawa. Kolawa has been working really hard this year. Someone lucky he will be working hard again this year. Next is Socorretto. Tablet dia lama, dia hilang, dan bahaya lalu dia. Awak tu melo Bali, nah, bagaimana ke? Kawan apa teramun nono kedodo ke buat apa mana? Dog. Ri aba the blood call se ko ba thu la se ko la sa tha u da le ni te te a we ba the blood call mu nga ko tu pa ge we pu mu ka ra pa ko po la no te we da le sa plan o ka le sa ke ti o so ko ba hi ko ko po la ra le te we da ye te ki di te di o pa ba o po cho wi ma ki la ki tu nui te o na ke le we ma we da wi ka te se ko ni lo we te ki ba do we o po we ma do we ki lo ha ko we da hi ko ko po la ri le ra le ni lo lu ba te we ko ga ni lo a ko ni ni ye a do te a tho ga ki se ko le yi no pa sa mu la le su ke se ma te ko di community ta pita ma su nya ko ni lo pa si bi ba se ko po pa kam na ko ga me la ti ta so thwe ma se ko pa community yi ba ma ba ni ta ni lo no ya do ke to he di he ba se ko ta to 30 ta ni no pa me ba kwa la po mu te ka pa ni ba ka la chi ru ko te ata pita ma ni pa gi pa ba sa do ma pa me kwa la ke ni yu ko na ti pa atla ni gi ni la nya ni pu mu ka ra pu mu te ga ba to ba sa na ke ke di ti a tha wa da ki ga ba sa te na ke ni ko lo a ra di no la ta to ko me ka pa la pu mu ma te na ke ba lo a tha di do ke ke di ko ti ba se ko la KTL is se ko no pa te no di ka chu la KTL pa pa ke se ko KTL mo no o ko ba ka ma ta ko da a tho le chu ko te pa se ko mo no ki ka le ba ka ma a tho se ko ba ta chi le chu ko te ka pa se ko no ba mi ko le ni ba ta chi le chu ko te pa ni me si sa wa da ni no ba ka lo chi la ka li ga lo ki lo no a wa ne ba ka pa tu pa ta no mo pa te pa se ko tu ka he di he ba se ko ti di po la ka ma lo se ko ti ba sa ba ka le chu ko te pa se ko mo pa se ba ki hi ke ba se ko ti di po se ko mo no ri ka sa ka ne no ba ko America ko ko ba si ye ga la me we President John T. Bern give me opportunity to say thank you to all of you what you have done for the community. We want to say thank you so much for your support, your time, and your energy for the community. You all keep your legacy for our next generation. We hope you will continue to support the community work more years to come. 3 things that I want to encourage for ourselves and for every of us who come here. I also want to encourage myself and everyone with 3 things. 1, for our women, we see in the KNU leadership role, we have less women.
Okay, so in a little while we're gonna have a lunch because we know everyone needs hungry maybe. So I can see people are getting more restless right now. So again, yeah, we thank you, all for coming, especially also our, important guest, Mayor Jeffrey, and also Susan, Interfaith, Refugee Ministry Director. And I also would like to thank, some important people for making this year, current year, happen. And the first one is I think close to Asia Market, for their for his sponsorship, and also Tita Sushi. I don't know. I know it's Tita Sushi's, franchise church, where they have a bigger place. But these are getting a little bit expensive, so we try to be economical, as we move forward. So we thank Korean Baptist Church for hosting us, this year. And also, I would like to thank our youth leader, Muga Briso, for making, without her, probably we will not see any deaths this year without her contribution and her leadership. So I really admire her and, I appreciate, you. And of course, everyone, all your team members. Lo, apa? Masuk le. Masuk. Masuk. You gotta eat your vegetables. Hey, man. Lên vui mà. Vui mà. Con nha, cà phê nha.